Omushomogo gw'izoba rumwe gwatebekanizibwa hari Kabarore Research and Resource Center n'ekigendererwa cyo kuhereza Eminyeeto obukugu obwo kushuburamu Mugisa Charles Kamrangi Microfinance Officer ahari KRC Uganda nagira ngo Eminyeeto eyina obuzuba mu kuronda obutare bw'ebintu byabo otireho no kumanya omubaro gw'ebintu hamwe no kubika kurungi ebitabo bya bizinesi zabo. KRC Uganda we are employed to empower these youth in developing their skills in business enterprise selection. The enterprises, of course, I would advise the youth to select enterprises they know instead of selecting enterprises they don't, because implementation will be hard. Eminyeeto yayitabo mu mushomogo yatendereza ahabwo kushomesebwa no kutungwa bukugu abandi mweyune some groups niko kulangu mwafu no bukugu kulangu twakora business takataje business yona obeine ekigendererwa manangera musomo no kunamega kuwangana mebyale byo kuleningira kundiwe kuleningira hata naro musomo bunu gurato yamba abayuso turagwejumbera turayihamwe hakuba kusomesa ibintu birungi muno. Muganda makuru Eminyeeto yakazo yahebwe mbuzi 20 ku rwo wa General Sam Kavuma wa Wealth Creation kubasa kubiho mgoro kandi zaretwa mukuru w'Eminyeeto muguta yabutaho owijo mu izina rya Kavuma Dennis Tumuramye omujwekerwa w'Eminyeeto habwa Kazo District nawe yahabure Eminyeeto tambo litotamba umuntu abatungire mbuzi omuparishejo so ni system tugitkozesa so ejo tagera umumkutu ne tracking embuzi ejo udagarga kandi twarwajije umurufura hariya ogirise oreke ngo yakubereye mugasha yazara nokora hembuzi ogihereza owakachiko ondijo mweniwe kuwakora akachiko ako twetweta abantu babiri ninga bashatu aha kachiko ako eshonga tweta kwenda kuhere mbuzezi omwirma mbanyine kwetungura kecaro batituretire tungure tujemo step zo mundijo so ni janke Eminyeeto tushobora munga bari zoba zembuzi batwereze embuzi nkuru niyo bampereza already yayemereso injaneza kutwara meze kabireza already nderezo ndijo zoba natunga kushebera kwa mani Eminyeeto abo kutunga ikinde cyuraze kuntera muhimbo amakuru agasha kwa Jonathan Tusingwire na Richard Nahabwe.